2 Kings chapter 3, verse 5. Magbasa ta hangtod sa verse 10. Basing maglaktaw ko sa pagbasa Bisaya karon, just to save time. We'll read most of it later in Visayan, pero pagkakaron, English lang para sa time. 2 Kings chapter 3, verse 5. But it came to pass when Ahab was dead, that the king of Moab rebelled against the king of Israel. And King Jehoram went out of Samaria the same time and numbered all Israel. And he went and sent to Jehoshaphat, the king of Judah, saying, the king of Moab hath rebelled against me. Wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up. I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses. And he said, which way shall we go up? And he answered, the way through the wilderness of Edom. So the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom. And they fetched a compass of 7 days' journey, and there was no water for the host, for the cattle, and for the cattle that followed them. And the king of Israel said, alas, that the Lord hath called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. I'm going to read one more verse because I think it's important. Verse 11. But Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. So my message tonight is late is better than never. Y'all know that expression, don't you? Late, I don't feel like I need to translate it. Late is better than never. Magaan po na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, thank you for your goodness to us. Lord, would you bless the message? Father, would you fill me with your spirit as I deliver it? Thank you, Lord, for a good attendance tonight. Now, Lord, would you work in our hearts? Father, would you strengthen our spirits? Would you draw us closer to you? Would you use the message to accomplish your purpose tonight? I don't know exactly what you're trying to accomplish, but dear God, would you accomplish it? Would you do a mighty work among us? Would you bless us, Lord, tonight as we move forward to preparing for camp and other upcoming events, Father's Day? Lord God, would you help our church to grow? We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Ahab, ang pinakadautang hari diha sa nasod or northern kingdom of Israel. Nainumdum mo sa history, the nation of Israel nahibulag, nahiduwa kaging harian, nahi 10 tribes sa north kitawag, nahi 10 tribes sa north kitawag, o nahi 2 tribes sa south kitawag, o kinsa ang mga hari sa southern kingdom kitawag Judah, ang mga kaliwat ni David. O ang mga hari sa northern kingdom, just bisang kinsa gamhanan, bisang kinsa nakapatay sa hari, naguna niya, just walay mayong hari sa northern kingdom sa Israel. Pero si Ahab, naglabaw sa tanan, diya sa kadautan, samtang naghari siya ibabaw sa northern kingdom of Israel. Let me read what the Bible says about Ahab in 1 Kings chapter 16, verse 29. And in the 38th year of Asa, king of Judah, began Ahab, the son of Omri, to reign over Israel. And Ahab, the son of Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. How many years? And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight, in the sight of the Lord above all that were before him. Og para nako, wala intaw nga nagsunod niya mas dautan. Murag siyang pinakadautan sa tanan hari sa northern kingdom of Israel. Let me read verse 30 in Bisaya. Og si Ahab, ang lalaki na anak ni Omri, mibuha og dautan diha sa pananaw sa Ginoo labaw sa tanan nga nahiuna kaniya. Diha sa 22 years sa dautang nga paghari ni Ahab, the southern kingdom of Judah had 2 good kings. Una na si Asa, dayon ang iyang anak si Jehoshaphat. O nga itong story karon na ilabot ni Jehoshaphat. Kay si Asa namatay, si Jehoshaphat nagpuli niya nga hari sa Judah.
Silang duha, si Asa ug si Jehoshaphat, naigugma sa Dios ug naitinguha nga mo palipay kaniya pinaagi sa ilang pagkinabuhi. Pero si Jehoshaphat na uskadakong kaluyahon sa iyang batasan, sa iyang paagi magkinabuhi. He believed that he could help the wicked northern kingdom of Israel by being friends with them. Nagatuo siya nga siya makatabang sa daotang northern kingdom kung suod siya kanila og friendly man og maghimo og alliance. He believed ako naiguma sa Diyos. So, kung suod ko sa daotang tao sa Northern Kingdom, sila pod mahigugma gyud sa Diyos. Now, you listen to me very carefully. That is the pride of man, and it never works. Daghang buong nga Kristohanong karon, nagatupa niya na karon. Nagatu si Jehoshaphat nga nagabira siya, nakadani siya sa mga dautan ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa suod nga relasyon. But it never ever has worked, and it never will work in the future. Kung ang katawhan sa Diyos magkasuod sa katawhan sa kalibutan, ang kalibutan dili mahimong mas Diyos nun, ang katawhan sa Diyos mahimong mas kalibutanhon every single time. Kung naay hugaw ug naay limpyo, kung magbutang, if you put them together, ang limpyo mahimong hugaw, ang hugaw dili mahimong limpyo. And that's the problem. Si Jehoshaphat nagatuo kung ang hugaw magduol kanako mahimong siya limpyo. It never works. O kana gipruweba diha sa kinabuhi sa iyang anak. Kay ang iyang anak nahisamat gayud sa pamilya ni Ahab. Ang anak ni Ahab wala nahisamat ni Jehoshaphat. Ang anak ni Jehoshaphat nahisamat ni Ahab. Ang sugo sa Diyos ngadto sa iyang katawhan mahitungod sa kalibutan maora gihapon sa tanang panahon nga miagi na ug nga padulong pa. Unsay sugo sa Diyos? Gawas gikan kanila og pagpalain kamo. Be ye separate. Listen to me now. If we want to make a difference in the world, we must be different. Kung ganun ta maghimo sa kaliinan ining dautan ng kalibutan, kita kinahanglan mahimong lahi, magpalain sa atong kaugalingon. But Jehoshaphat never learned that lesson. Sa iyang tibok kinabuhi, what gyud siya nakakaton niyana. He never learned from his mistakes. Jehoshaphat was a good man. He sincerely loved God. That is very clear. Nahigugma gayud siya sa Diyos. Pero balik-balik naghimo siya sa priyo nga sayop nga nagkuyog-kuyog sa mga dautan. The message today is not about the wrong crowd, but it is an illustration of the truth. He never learned that one lesson, and he always made the same mistake again. Mama Ruth, can you come help me real quick? I'm going to have you actually write 3 words on the board, I've decided. Okay? Give me Ahab, and then Jehoram, and then down here, Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, gapuyo sa panahon sa duwa ka hari, dili ko ganan ikaw makakita, Brother Julius.
Thank you, that's all I need. Salamat. I don't think I'm gonna need anything else. Si Jehoshaphat, nagkinabuhi siya, diya sa panahon ni Ahab una, dayon sa atong story karon, namatay na si Ahab ug si Jehoram iyang anak ang bagong hari. Taliwala kanilang duha, nailain anak nga nahimong hari, pero wala siya niabot sa 2 years, namatay siya ug iyang igsoon si Jehoram nagpulit niya kay kining hari walay anak. So si Ahab na anak itawag Jehoram. Ug sa atong story si Jehoshaphat may kuyog ni Jehoram diya sa gubat, pero dali ka lang first time. Sa sinugdanan sa iyang paghari, I don't know exactly how early in his reign, si Jehoshaphat ang hari 25 years. Ug sa sinugdanan sa iyang paghari, si Ahab ang hari, ang daotang hari sa Northern Kingdom. Ug sa diya buhi pa si Ahab, si Jehoshaphat nag-uyon nga mukuyog ni Ahab aron makiguba batok sa mga Syrians. The Syrians were off to the north east of the nation of Israel, ug silang duha naghimo sa alliance aron makiguba batok sa Northern Kingdom, sa kingdom of Syria. In that battle, Jehoshaphat nearly got killed. Tungod si Ahab nag-uwa kaniya. Can you word uwa? Mas mayo limbong. Si Ahab naglimbong kaniya. Si Ahab nagingon ni Jehoshaphat, kinatong buhaton. Kitang duwa ang hari, pero ikaw magsuot sa imong robes nga aron ang tanan tawo makakita ikaw ang hari. Pero ako magsuot og disguise. What's it? Disguise, Masaya. Sabi niyo disguise, di ba? Magsuot siya sa mga sundalo, sa bisang kinsa nga sundalo. So, Masaya ko sa grammar. I forgot, I just tangled my words up. He wore the clothes of any other soldier. Now, why would King Ahab do that? Well, in that battle, the king of Syria told the soldiers in his chariots, I only want you to kill one person, the king. Si Ahab naggamit ni Jehoshaphat aron siya mahimong target sa tanan chariot sa Syria. And Jehoshaphat was so trusting, he thought, okay naman. Hapit nagyud siya gipatay sa gubat. God had to come in, ang Diyos mismo kinahanglan naglabot diya sa gubat aron mag-save sa kinabuhi ni Jehoshaphat. Dayon nailain tao diya sa gubat, just sulay lang, just bang, just fired, wala nag-aim. O guess who he hit? Ang hari sa Israel, si Ahab, right between the joints of the harness, meaning nasa armor, and it went right through the cap, right through the gap. Ang Diyos naggiya niya ng apana, o ang Diyos nagprotector ni Jehoshaphat. And then, sa diya si Jehoshaphat nagbalik gikan sa guba, ang Diyos nagpadala sa magwawali nga to kaniya, o ginawang gyud si Jehoshaphat sa magwawali. Let me show it to you. Second Chronicles 19:2. Second Chronicles. Dari sa among church, ang tanan tao kabalong nga si Pastor Mike maisog sa iyang pagwali. Pero kamo ang mag-volunteer nga mo anhi tari aron magadung sa akong isog nga pagwali. Di ba? Mag-imagine ba ka kung akong maglakaw sa matag balay sa mga membro? Na ako'y mensahe para nimo. Can you imagine that? Kanang naitabo nga ito ni Jehoshaphat. Tanaw, 2 Chronicles 19:2. And Jehu, the son of Hanani, the seer is an old word for prophet, seer, went out to meet him and said to King Jehoshaphat, shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord? Therefore is wrath upon thee from before the Lord. Ug si Jehu, ang lalaking anak ni Hanani, ang magtatanaw, miato aron sa pagtagbo kaniya, og miingon nga to ni Haring Jehoshaphat, ikaw ba gayud mo tabang sa mga diretsyon nun? Og mahigugma kanila nga nagdumo sa Ginoo? Busa, anaa ang kapungot nganha kanimo gikan sa atubangan sa Ginoo. God said, Jehoshaphat, I'm mad. Nalagot ko nimo.
Tungod ikaw mitabang sa akong kaaway nga si Ahab. Ako nagpadala ni Ahab sa guba aron mamatay siya. I don't like him. And you helped him. God was angry. But look at verse 3. Tanong verse 3. Ang magawali nagpadayon. Nevertheless, there are good things found in thee, that thou hast taken away the groves out of the land, and hast prepared thine heart to seek God. Apan, bisan pa niya na adunay maayong mga butang nga nakaplagan di akanimo, diha nga ikaw mikuha sa mga kakahoyng pang Diyos gikan sa yuta o miandam sa imong kasing-kasing aron sa pagpangita sa Diyos. The preacher said, Jehoshaphat, ang Diyos na sukog yun nimo, pero wala siya nalimo sa maayong mga butang gihimo nimo. Are we following the story here? Now look at the next verse. And Jehoshaphat dwelt at Jerusalem, and he went out again through the people from Beersheba to Mount Ephraim, and brought them back unto the Lord God of their fathers. Og si Jehoshaphat mipuyo sa Jerusalem, og siya migawas pag-usab, lukop sa katawhan gikan sa Beersheba ngadto sa bukid sa Ephraim, og midala kanila balik ngadto sa Ginoo nga Dios sa ilang mga amahan. Now look at this here. He did something stupid. Nibalik siya. Ang maguwali, nagsaway kaniya, diretso sa iyang nawong, face to face. Dahil ang iyang gisulti. Pero, kabalo kong maayo pa. And then what did Jehoshaphat do? He went back to his kingdom and he went back to serving God. Wala siya nagsuko o nagundang, just nibalik siya sa pag-alagad sa Ginoo. It says, he himself, siya mismo, naglibo-libo sa nason, nga nagtudlo sa pulong sa Diyos, o nagpabalik sa katawhan, balik sa Diyos. How many other kings did that? Not very many. This was, what I'm trying to show you is, he had a weakness, but he was a good king. And he sincerely loved God. He prepared his heart. Nag-andam siya sa iyang kasing-kasing nga mangita sa Diyos. But he never learned his lesson in that one area. Wag yun siya nakakaton niya nga usa ka bahin sa iyang kinabuhi, usa ka kaluyahon. You say, Pastor Micah, how do you know he never learned his lesson? Tungod sa atong story karon. Si Ahab patay na. Iyang ikadwa nga, iyang unang anak patay pod. Si Jehoram ang bagong hari. Siyang batanong hari. Siyang tigulang hari. And he did the exact same thing again. Ang atong gibasa, ang story atong gibasa kaniya. What does he do? Jehoram says, Jehoshaphat, ikaw ba mo kuyog na ko diha sa guba? Let's look at it. 2 Kings chapter 3 and verse 7. 2 Kings chapter 3 and verse 7. Kung nasa amen? And he went and sent to Jehoshaphat, the king of Judah, saying, the king of Moab hath rebelled against me. Wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up. I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses. Ug siya miatog, mipadala nga to ni Jehoshaphat, ang hari sa Judah, nga nagaingon, ang hari sa Moab, mi rebelde batok kanako, ikaw ba mo ato ban kanako batok sa Moab, aron sa pagpakigubat? Ug siya miingon, ako mutungas. Ako ingon kanimo, ang akong katawan ingon sa imong katawhan, o ang akong mga kabayo ingon sa imong mga kabayo. After all those years, he still hadn't learned the simple lesson. You can't make everybody happy. That was his area. Kanang iyang kaluyahon, nagato siya tungod sa akong pagka-espirituhanon. Kung sud ko kaniya, ako mutabang kaniya, dili siya mag-apektar na ako. That never ever works. Kung mukuyog ka sa dautang barkada, ikaw mahimong dautang, dili sila mahimong matarong. Kung ganang ka imong barkada, mahimong matarong, dada sila sa church sa imong barkada. But I want you to remember, this is a good man.
Does Jehoshaphat love God? Yes or no? Yes. Si Jehoshaphat, dalitig pa karong ingnon nga nag-pretend nga naigugma siya sa Diyos. Tinuod ang iyang gugma para sa Diyos. And regularly, balik-balik, naging kamok yun siya nga magdala sa ubang tao do sa Diyos. But he still believed he could help the world by being close to them. Wala pa siya nakakaton. He say in English, he hadn't learned his lesson. And what I want you to notice in the story, we just read verse 7. Ang hari, Jehoram, nagsulti, Jehoshaphat, muato ko sa guba, batok sa Moab. Now wait a minute. They both were the enemies of Moab. Moab was their enemy and Moab was their enemy. But listen to me very carefully. We have an old English expression. The enemy of my enemy is my friend. You ever heard that? Kini akong kaaway, og siya ang kaaway kaniya pod. So, ang kaaway sa akong kaaway, siya akong higala. When it comes to spirituality, that's not true. Dili tinuod. They had the same enemy, but they didn't serve the same God. And you can't work with wicked people and stay right, but he didn't learn that. Wala siya nakakaton gikan sa iyang miagi. So here's what I want you to see. Bisan ay gugma siya sa Diyos, niini nga kahimtang, wala siya nangayo sa paggiya sa Diyos. Sakto ba kung gisulti? Klaro ba? Yes, he loved God. But he didn't seek God's guidance about this decision. This one decision. How many decisions? Listen to this statement I'm going to make right here. Ang paghigugma sa Diyos, dili mo pugong nimo gikan sa paghimo og buwang nga mga desisyon. Kung kana nga gugma, dili mo tuklod nimo sa pagpangayo sa iyang paggiya. Dugang pa, kung himuon nimo ang buwang nga decision, kana nga gugma nimo lang sa Diyos, dili mo protector nimo gikan sa mga resulta sa imong decision. Let's just be honest tonight. Pili ka panahon, nasamok na ta sa Diyos. Tungod sa mga resulta, sa mga decision nga atong gihimo, nga wala na ngayo sa iyang paggiya. Pero kung ang resulta mo, but masamok ta kaniya. Ginoo? Nga naman ikanit tugon ini nga may tabot sa akong kinabuhi? Kabulukangan, naigugmag ko nimo? Kabulukangan, ako nagalakad ka nimo? Nga naman ikaw nagtugon ini? Ang Diyos naglingkod dito sa langit, naglantaw. Wala ko nagsugo ni mo nga naghimo ni anak. That was you. Nalimot ba ka? Ako walay kalabutan niya nga decision ni mo? Kaya wala kayod ka ng utanan ako? Jehoshaphat loved God. Pero naghimo siya sa dalit-dalit nga decision nga wala nang utana sa Diyos. And then in the next few verses, mo kita ta sa result sa iyang decision. Look at verse 8. 2 Kings chapter 3 verse 8. Kung nanas, amen? And he, cannot see Jehoshaphat, nag-story siya nga ni King Jehoram, and he said, which way shall we go up? And he, that's Jehoram, the king of Israel, Jehoram nagtubag, the way through the wilderness of Edom. Og siya, si Jehoshaphat, miingon, asa nga dalan kita mo agi sa pagtungas. Og siya mitubag, ang dalan tadlas sa kamingawan sa Edom. Kinsa kabalo sa pulong tadlas? Latas, di ba? Latas. I have a question.
Whose idea was it to travel through the wilderness of Edom? Okay, so na ay conversation dali. Jehoram says, Jehoshaphat, kuyog ba ka na ko sa guba? O ako mo kuyog, unsa ang akong dalan? Kita mo agi dito sa kamingawan sa Edom. So kung kinsang idea, iyaha. Kana ang idea nagikan sa Diyos? No, nagikan ni Jehoram, ang daotang hari sa Israel. Now, dili siya daotan sa ni Ahab, pero daotang yun yapon. It wasn't God's ideas, it was Jehoram's idea. Okay, so let's stop and think. Who are they going to fight? Do you remember? Kinsang ilang kaaway? Moab. Padulong sila sa Moab. Now, this is not a map. I didn't look to see where Moab is. This is not a map, okay? I can't remember. I'm guessing it's to the north, but I really don't know. I don't know. No, because they went through Edom, and Edom's to the south. Huh? Down? Right. It's on the other side of Edom. And Edom is down to the south. But anyway, that doesn't matter for the message. Stop and think with me for a minute. Padulong sila sa Moab, agi sa wilderness sa Edom. Now once again, this is not a map. I think it's down here somewhere. The word wilderness is the Visayan word kamingawan, meaning walay tao gapuyo dito or pipila manggod. Diba? Mingaw man. Kamingawan, ang lugar nga walay tao. Now, nagoy po nga na, nga naman lagi walay tao nagapuyo dito. Kung ngay lugar, walay tao ganan magpuyo dito. Murag na rason. Look at verse 9. So the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom, na ikatulo, nga hari, nakapil sa alliance. I lost my place, I'm sorry. And they fetched a compass of 7 days' journey, and there was no water for the host, and for the cattle that followed them. Busang hari sa Israel miato, ug ang hari sa Judah, ug ang hari sa Edom, ug sila milibot diha sa pito ka adlaw nga panaw. Panaw is biyahe. Ug walay tubig alang sa panon, ug alang sa dagkong mananap nga misunod kanila. Okay, so let me make sure I understand this. Kana kung siguro nga nakasabot yun ko ni ini. Okay. Nakay mga armies sa tulo ka nasod. Tulo ka lain-lain nasod. Og wala kay plano asa ka mukuha og tubig para nila. Moadto ta sa kamingawan og walay tao nagplano asa mukuha sa tubig. Jehoshaphat, kinsa man kining tawhana nga imong gikuyugan, ikaw nagtugo nga siya mo giya kanimo og tanan nimong sundalo, apan wala siya'y plano mahitungod sa pinaka-importanteng kinahanglan sa kinabuhi, tubig. Jehoshaphat, wala ba ka nakakaton sa bisan unsa gikan sa last time nga imong gikuyogan ang hari sa Israel? Remember last time, si Ahab naglimbong nimo hapit nagkagipatay. Naggamit ra siya kanimo aron magprotector sa iyang gawgalingon diha sa guba. O karon nagasunod ka sa iyang anak nga walay plano para sa tubig. Kinsa nagpili sa dalan? Ang hari sa Israel. Wouldn't it just make sense kung siya nagpili sa dalan na siya'y plano para sa tubig? They had food, nagdala sila sa mga mananap. Pero mas importante ang tubig kaysa pagkaon. And now Jehoshaphat, nagasunod ka ni ining tawhana, pito ka adlaw diha sa kamingawan,
o wala siya'y plano para sa pagkuha sa tubig. Jehoshaphat, dili bagyud ka mo katon. Now, I have bad news. I'm not going to finish the story. You have to go home and read it yourself. Because the rest of the story is complicated and I don't want to preach on it. I want to preach right here. Listen to your pastor tonight. Usa sa pinakadakong kaguo sa kasing-kasing, alang sa uska pastor, mao ang pagbantay sa mga tao nga nahigugma sa Dios, pero balik-balik maghimo sila sa pareho nga mga sayop ug dali gayud mo kat-on. Mga sayop diha sa financial, mga sayop diha sa mga relasyon, mga sayop diha sa church attendance, mga sayop diha sa uyab-uyab, mga sayop diha sa barkada. Dayon ang pastor, nagtindog lang o magbantay nga walay gahom sa pagtabang nila o ang mga resulta nga dili malikayan, moabot o moguba sa ilang kinabuhi. Was that clear? I kind of lost myself in the middle. I'm translating English into Visayan. Pipila ka tuwig nila ba, nalimot ko kanusa. I think it was after COVID. Nagsakay ko sa motor dito sa Upper Turno. Kabalo mo sa ang traffic signal sa Upper Turno? Naiduwa ka traffic signal sa Dipolo, di ba? Usa sa Upper Turno ang lain sa Galas, di ba? Nagikan ko sa downtown. Ang kabalo mo ang dalan mo ana-ana, dayon mag left turn ka dito sa Jehovah's Witness Kingdom Hall, dayon mag-abot sa highway, o kanay turn signal dito, kabalo mo niya na, not turn signal, yeah, traffic signal, not turn signal, sorry. Na traffic signal. Kung ikaw magikan dere, o mag-red ang light at ubangan nimo, tugay manggod. 99 seconds ang gibutang, dayon dali magsugod. Dugay kayo. Ako nagmotor, padulong ko, nakikita ko, 3, 2, 1, oh yeah! Naghunahon ako. Kanang ko mag-left turn. So basin, mag-right turn lang ko, tayo mag-left turn nga to sa gasolinahan, magtuyok, padulong sa left, di ba? Kana akong gihunahon, kana akong plano. Pero nailain tao, unahan ako nga naghunahuna, kabayan niya na, may say, sa dali pa ko. Nakakita ko, siya mag-right turn. Dahil magsula siya diretso, mag-shift lanes, turn left. Pero wala siya nagbantay. Nag-turn siya, wala naglantaw. O nag-atubang diretso siya sa lain motor. I saw it. I am a witness. In one way, it happened so fast. 2 minutes later, I couldn't remember which motorcycle did which thing. I knew I saw 2 motorcycles. I saw one do this and get hit, and I saw the other one hit him, but I couldn't remember. Naghigdang mga motor. By the way, I decided not to do that. I waited for the light. Ako nakakat-on gikan sa iyang sayop. Pero, oh by the way, okay naman sila nagsakay. Kay diretso, silang tanan nagtindog o siya nag-drive dire, nagyaw-yaw kayod kaniya. It was funny. But in one way, it seemed to happen so fast. But on the other way, it was slow. Because I saw it. And I saw him turn. And I saw the motorcycle coming. And you wanna reach out and stop him. Diba? Mag-slow mo sa imong hunahuna. Mag-slow mo. Kanang ka ayaw! Di ba? Kanang kinabuhi sa pastor. Makakita sa mga membro, maghimo sa mga decision. Now you listen very carefully. Pastors can't control members' decisions. There are some who try, it doesn't work. I've slipped into that mistake a couple times, not anymore. I'm not going to come to your house to check on you.
I'll come to your house to love you and visit you and encourage you to come to church, but I don't come to spy on, unsay mong gihimo? Unsay mong gilantaw sa imong phone, diya? Huh? Nanigarilyo ba ka? Wow! Dili ko maghimo niya, na? Ang mga sakop, dili iya sa pastor. Nainumdum ko na ilain, pastor. Na mga members sa among church sa una sa Palara, nag-undang na sila, nag-appeal sa iyang church. Pastor Mike, ang imong daan mga young people, akwa na. Naghunon ko, wala ko kabalong, mga membro iya ka na ako. Yeah, they didn't stay with him either. Sila nag-undang po kaniya. But as a pastor, mukita ka sa decisions sa tao. O kabalo ka, I've seen them make the same mistake 10 times. Nakikita ko nini nga sayo balik-balik. Sometimes it's the mistake of the cell phone. The young person gets away from the cell phone, then they go back to it. Or the adult for that matter. They start reading their Bible and then they get discouraged one day and they go to Facebook and delete na mo ba sa Biblia, mag-Facebook lang. And the pastor's watching and it's like a slow motion motorcycle accident. Makakita ko sa decision nga himuon nila. They've made it many times before. Mukita ko sa decision. Wala ko'y gahom sa pagpugong nila. Dali ko magsulay. Kaya magtindog na ko, magbantay nga walay gahom. Samtang ang mga resulta mo danga nga sa ilang kinabuhi. But what's even sadder is many times kung ang resulta sa ilang decision, ang decision nga gihimo nila samtang nagbaliwala sa paggiya sa Diyos, kung modangat ang resulta sa ilang decision, sa daghang panahon, masuko ang Kristohanon o magbasol sa Diyos. Look at what the king of Israel said in verse 10. 2 Kings chapter 3 verse 10. And the king of Israel said, Alas, that the Lord hath called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. Ug ang hari sa Israel, that's Jehoram, miingon, pagkaalaot, kaya ang Ginoo mitpatawag ni ining tulog ka hari, pagtingob aron sa pagtugyan kanila nato sa kamot sa Moab. What? Unsay mong isulti? Jehoram! Ang Ginoo wala nagtawag sa mga sundalo. Ang Ginoo wala nagtigom ninyo. Ikaw naman di ay. Pero nagbaso siya sa Ginoo. 7 days, walay tubig. Wow, mamatay gyud ta diri, maluyahon ta, dayon ang mobites, mamatay gyud ta. Wala tay kusog para sa guba. Ang Ginoo naghimo ni ini. Ang Ginoo way labot, kamo nagbaliwala kaniya. Daghang Kristohanon maghimo sa pareho. Dili mangayo sa tambag sa pastor, dili mangayo sa tambag sa Dios. Kung naay decision, dili sila maglantaw unsay mga pagtulo sa Biblia kabayan niya na maghimo lang sila sa kana nga sayon para nila. Dayon ang resulta mo bot og sila magbaso sa Dios. Yeah, nagsulay ko sa church, wala nagtabang nako. No, nagbaliwala ka sa Dios. But look at Jehoshaphat's answer to Jehoram in verse 11. 2 Kings 3:11. 2 Kings 3:11. Hunana say amen? But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? Now he wants to talk to God. And one of the king of Israel's servants answered and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. And Jehoshaphat said, The word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him.
When you go home, read the rest of the story. It's really good. Isaiah verse 11. Apan si Jehoshaphat miingon, wala ba us ka propeta dinhi sa Ginoo? Aron kita makapakisayod gikan sa Ginoo pinaagi kaniya? Ug usa sa mga sulugoon sa hari sa Israel mitubag ug miingon, aniya si Eliseo, ang lalaki na anak ni Shaphat, nga mibubo og tubig nganha sa mga kamot ni Elias. Og si Jehoshaphat miingon, ang pulong sa Ginoo na uban kaniya. Busa ang hari sa Israel, si Jehoshaphat, ang hari sa Edom, milugsong nga to kaniya. For 7 days, nagbiyahe sila. Okay, ramik, naiplano, ato na ta, magkiguba mo ta, og ta, sayon kayo ni, dahil wow, ay tubig. Og sa kali lang, si Jehoshaphat naghunahuna. Basing kinahanglan ta, mga tana sa Diyos. Can I ask you a question tonight? Can I ask you a question? Kung ikaw mag-decision nga magpaandar sa imong kaugalingong kinabuhi sa bisan unsang area, you choose your own path through Edom to Moab. When the results of your decision arrive, ug maglusod ka tungod sa bunga sa imong kaugalingong decision, mahisama ba ka ni Jehoram or Jehoshaphat? Masukop ba ka o mubaso sa Diyos? O mag-realize ba ka nga nasayop ka o mag-realize, kinahanglan ko sa tabang sa Diyos karon? Kami ang naghimo nining a problema, kinuhon sa among himoon karon. Which one are you? Look at me, look at me. If you're sitting there thinking, I tried praying, it didn't work. Okay, Jehoram. You're going to blame God. Did you do everything God told you to do? Hello? We think we can do the parts we want and ignore the rest and then blame God when the recipe doesn't work. Gladys likes cooking and I like eating, so we make a good team. If Gladys gets a recipe off the internet, or mas mayo, magkikan sa yung mama, and her mom gives her the recipe, says, this is the food, and Gladys says, di ko gana niyana, di ko gana niyana, di ko gana niyana, kini rang mayo akong ibutang. Kung magluto na siya, huwag akong mutila, ew! Gladys, what's naman eh? Then siya mo sa mama, Mama! Ang imong recipe, maot kayo! But that's what Christians do to God all the time. God gives us a whole book o kita magpili sa bahin nga ganahan tao magbaliwala sa tanan lain dayon mo baso sa Dios para sa atong kaugalingong decision. Amen. Nga naman ang Diyos nagtugot ni ini. Did you follow the recipe? Are you walking with God? Are you reading your Bible? Are you praying? But here's the amazing thing. 7 days, Jehoshaphat ignored God. Probably more than that. You don't just immediately start on a journey. You have to prepare your army. Pito ka adlaw kapin. Murag mga simana. Are you listening to me now? Ikaw ba na panahon nagbaliwala ka sa Diyos? Kabalo ka unsi ang plano pero magpili sa imong plano? Dayon ang bunga mo but now, oh! Di kaya na ako kani! That's what happened to Jehoshaphat. And here's the amazing thing. He humbled himself and said, we better get God's help. But there's something that's even more amazing. God helped him. Second time, and God did a miracle again to save his life. Go home and read the story. God sent water without rain. I don't know how you do that. God said, dig ditches. They dug ditches. O ang tubig niabot gikan sa east.
Asagi kan, wahu ka balo. If Jehoshaphat had asked God's guidance 7 days before, he wouldn't be in the problem now. Diba? But we have a great English expression that applies perfectly to this story, and it's the title of the message. Better late than never. Better late than never. As far as I know, after this story, Jehoshaphat didn't go with Jehoram to war anymore. And when he built ships and Jehoram said, "Oh, ang akong mga mariners mukuyog sa inyo ha diya sa barko," Jehoshaphat said, "Ayaw na lang." Maybe he finally learned his lesson. Better late than never. Let's just be honest. Kahig ulo gyud ta kabayan sa atong kaugalingon na andan. And sometimes mubalik ta sa atong daan na andan, balik. So here's the question. Will you be a Jehoram or Jehoshaphat? Because the great thing about God is when you decide to be a Jehoshaphat, there's mercy and grace. Pasin na kadiri karon. Huwag na yung mga areas sa mong kinabuhi nga, ikaw gayon ang nagpaandar. You're making your own decisions. Kaya na ako. Okay naman ko. Pero karon ang mga resulta. Nana. So what you gonna do? Magbaso ka sa Diyos, muundang sa church, o kanamo tabang, o mo paubos sa mong kaugalingon, o mangayo sa tabang sa Diyos. We say in English, throw yourself on God's mercy, because He is merciful. May I say tonight, late is always better than never. Pastor Mike, ulahi na, buhi pa ka. Kung buot ka mausog, napay time. So my question to you tonight is, are you willing to learn this time? Okay, so you made the same mistake about 50 times. Are you willing to learn this time? Pwede. So unsay kinahanglan mausog? Unsay mga adjustments kinahanglan himuon nimo sa imong kaugalingon, personal, practical pagkinabuhi? Some of you, the best thing you can do is uninstall Facebook off your phone and walk with God. You get the phone and you don't read your Bible, and then maglasud ka sa imong mga relasyon, and you think everybody else is wicked, but the real problem is wala kay pasensya, kay wala ka naglakawan sa Diyos. A Christian who doesn't read the Bible has no patience with other people. Siya ang problema. No. Walk with God. Nagpaandar ba ka sa imong kaugalingong kinabuhi? Nakakita ba ka nga dali ka ganahan sa resulta? Himo ang kausbanan. Change something. Better late than never. Salamat sa Ginoo para sa iyang grasya, dili gayud mahudtan. Mahurot. Napay grasya, napay kaluoy. If you're willing to humble yourself and say, Lord, that was stupid. Will you show me what to do now? Okay, Ginoo, nakasabot ko, ako nagbutang sa akong kaugalingon dere. Pero ikaw na lang makatabang nako. Are you willing to do it? God will help you. God will help you. I want every head bowed, every eye closed.